السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. इन आयात का तर्जुमा ये है कि ए मोमिनो Hazreti Vadilimir Masih'tin 5. халифы Hazreti Mirza Masrur Ahmad'тың Аллах оған жәрдемші болсын жұма хутбасы. और खरीद और फरोख्त को छोड़ दिया करो और अगर तुम कुछ भी इल्म रखते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है. Жоғарыда оқылған аяттардың аудармасы мынадай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ай мүминдер, жұма күні намаз үшін азан айтылған кезде дереу Аллахты еске алуға намазға ұмтылыңдар және сауданы қойыңдар. Егер білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. और तुझको अकेला छोड़ देते हैं तू उनसे कह दे जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल की बात बल्कि तिजारत से भी अच्छा है. Намаз өтелген кезде жер жүзіне таралыңдар да Аллахтың мархаметінен несіп іздеңдер. Сондай-ақ Аллахты көбірек зікір етіңдер, әрине құтыласыңдар. और जैसा कि अमूमन
लोगों का रुझान होता है। ज़्यादा लोग Олар сауданы, ойынды көрген खास तौर сәтте पर तवज्जो से сол жаққа тарайды да сені тік जुमे тұрған पे бойда नमाज тастайды. पे हाजिर होने की कोशिश करते Оларға Аллахтың қасындағы нәрселер हैं। इत्तेफाक से ойыннан да, हज में саудадан да मुसलसल जुमे жақсы. की Аллах ризық छुट्टियां берушілердің हैं, жақсырағы де. इस लिहाज से भी हाजिरी बेहतर नजर आ रही है और उमूमन नजर आती भी है। सूरह जुमा के Бүгін आखिरी Рамазан की айының आयत соңғы में жұмасы болғандықтан जो मैंने адамдар तिलावत бұл की, жұма намазына аса इनमें अल्लाह мән ताला ने береді. Қазір жазғы जुमों की демалыстар басталды. अहमियत के बारे में Сондықтан намазға келген адамдардың да саны көп बयान फरमाया। сияқты. और सबसे Әдеттегідей पहले Рамазан हाजिरी айының соңғы жұмасына अल्लाह ताला के адамдар नज़दीक көп көңіл बहुत бөледі. ज़रूरी है। अल्लाह ताला Мен ने оқыған жоғарыдағы аяттар वाज़ेह फरमाया, Жұма сүресінің аяттары болып जुमा की नमाज табылады. पर बुलाया जाए तो किसी किस्म की सुस्ती न दिखाओ, बल्कि फौरी तवज्जो देते हुए जुमा की नमाज के लिए हाजिर हो जाओ। Бұл жерде Аллах Тағала चाहे Жұма जिंदगी сүресінің की маңыздылығын атап көрсеткен. तजारत का इंतहाई वक्त है Аллах Тағала намазға और उस шақырғанда दुनियावी жалқаулық काम तजारत से танытпаңдар. Керісінше बेतवज्जोगी है уақыттарыңның тапшылығына कामयाबी के қарамастан लिए Жұма намазына ерекше мән беріңдер लाखों деген. करोड़ों के नुकसान पर मुंतज हो सकती है। Бұл уақыт сауданың қайнап тұрған кезі. तो फिर भी Яғни егер адам Жұмаға барса, परवाह न करो। көптеген қаржысын жоғалтуы мүмкін. दुनिया के लाखों करोड़ Алайда के ол үшін қам मुमकिन жемеңіз. नुकसान की Себебі Жұма परवाह न намазына करते हुए келсеңіз, мешітке барып जुमे पर хұтба हाजिर हो। тыңдау сіздің саудаңыз бен дүние क्योंकि істеріңізден мың есе जुमे की хайырлы. नमाज की हाजिरी और जामे मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज अदा करना और इमाम का खुतबा सुनना तुम्हारे लिए तुम्हारी तजारत Бірақ бұл іске түсінігі бар адамдар ғана амал कारोबारों етеді. से दुनियावी Аллах कामों से Тағала айтқандай, हजारों түсінігі लाखों бар गुना адам сауданы әрқашанда екінші орынға қояды. लेकिन इसके एहसास Сондай-ақ ол Жұма намазынан кейін тарап, उसे ही हो सकता жер है бетіне Аллахтың нығметін іздеп, саудамен және дүние істерімен айналысыңдар деген जो сөзін де есінде ұстайды. उसका सही फहम और इदराक रखता हो। अल्लाह ताला फरमाता है, सही फहम और इदराक रखने वाला यकीनन Аллахта тек Жұма इल्म намазында तजारत ғана құлшылықпен और шектелмей, कारोबारों को оны әрқашан आसान зікір तयसीर етуді देगा। ашық айтты. साथ ही अल्लाह ताला ने Аллахты үнемі зікір ये етіп भी फरमा दिया жүретіндер Жұма जुमे की намазынан नमाज के кейін बाद аср намазы бар वक्त екенін पैदा де करो, біледі. Өйткені जाओ бұл парыз намаз. और अपने दुनियावी कामों Сондай-ақ कारोबार Мағриб және में Иша मशगूल हो намаздарын जाओ। да орындаумыз керек. Бұлар да अल्लाह ताला парыз तुम्हारे намаздар қатарына жатады. दुनियावी कामों में भी बरकत अता फरमाएगा। लेकिन यहाँ फिर वाज़ेह फरमा दिया कि अपनी इबादतों की तरफ Алланың इबादतों сауабын को алу सिर्फ үшін ол जुमे तक ही मदद разы болатын амалдар жасауымыз керек. Яғни बल्कि жетістік Аллах अल्लाह Тағаланы ताला еске алумен және оған құлшылық ету арқылы болады. तुम्हें हर वक्त याद रहना चाहिए। अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ तवज्जो रखो, तो फिर तुम्हें पहले से बढ़कर Жұма намазын कामयाबियां оқуға मिलेंगी деген құштарлық және Аллах Тағаланы зікір ету Рамазан दीनी और айымен रूहानी шектеліп қалмау керек. और दुनियावी। Керісінше, Аллах Тағала अल्लाह бұл ताला तारीफ аяттарда करने वाले айтқандай, бұл үкім әрбір अल्लाह ताला Жұма को याद намазына रखते हैं қатысты және бұл маңызды. तो इस बात को भी याद रखते हैं कि जुमा की नमाज के बाद हमने असर की नमाज ही पढ़नी है, कि ये भी फ़राइज़ नमाज Хазіреті уәделенген Мәсих मगरिब की नमाज भी алейхиссалам पढ़नी है, Жұма ईशा की намазының नमाज भी पढ़नी маңыздылығы туралы былай है дейді. कि ये नमाजें फ़राइज़ में दाखिल हैं Жұма और намазы दुनियावी бұл कारोबार мейрам. हों Бұл мейрам барлық या мейрамдардан жақсы. दूसरी नेमतें, Неге ол барлығынан ये жақсы? अल्लाह ताला के Өйткені फजल бұл से है। мейрамға байланысты Жұма сүресі түскен बस және Жұма сүресінде Аллах Тағала оның маңыздылығы туралы कामयाबी айтады. अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी इबादत से ही वाबस्ता है। ये जुमे की पाबंदी और अल्लाह Кейін ताला का Хазіреті уәделенген Мәсих जिक्र алейхиссалам और इसकी इबादत का हक अदा Жұма करने की намазының कोशिश маңыздылығын айта отырып, सिर्फ इस बात Хазіреті तक ही Омар мен महदूद नहीं, радиаллаху анху बल्कि Яһудидің यहाँ जैसा әңгімесін कि баяндайды. इन आयात से भी साफ ज़ाहिर है
कि तमाम जुम्मों के बारे में ये एक अमूमी हुक्म है, ख़ास तौर पर हुक्म है। Бүгін мен діндеріңді кемелдікке жеткіздім және нығметімді тәмамдадым деген аят түскен кезде бір яһуди Хазіреті Омарға радиаллаху анху бұрылып, कि जुमे का दिन егер дәл осындай аят бізге түскенде біз бұл күнді мейрам етіп алар едік депті. अफजल है। Оған Хазіреті Омар किस радиаллаху तरह анху अफजल है? жұма күні біз үшін мейрам деп жауап берген ईद екен. के लिए सूरह जुमा है, यानी सूरह जुमा में जुमे की खास तौर पर अदायगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। और फिर आपने Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам осыған қарамастан көптеген адамдар Аллах тағаланың бізге әр жұма сайынғы мейрамын में भी बयान फरमाया білмейді және дәл осы күні діннің кемелденуі туралы айтқан дейді. दीनकुम, कि आज के दिन मैंने Аллах тағала तुम्हारे लिए бізге сауапты еселеп жазатынын баяндады. Алайда көптеген адамдар бұл күнге аса мән бермейді. तो एक Олар Рамазанның соңғы күндері жұмаға барсақ, қалған барлық жұмаларға да сауабы жүреді деп ойлайды. या अगर हम पर ये आयत उतरती तो हम उसे इस दिन ईद करते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया Яғни біз барлық жұма намазына ықтиятты болуымыз керек. कि ये आयत Рамазан айының соңғы жұмасы сияқты жыл бойғы жұма намаздары өз маңыздылығын жоғалтпауы тиіс. Аллах тағала әрбір адамға егер шынайы мүмин болса, осыған назар аударуды бұйырады. लोग इस ईद से बेखबर हैं जो ईद अल्लाह ताला ने हर हफ्ते को मनाने का हुक्म दिया है, जिसमें Бірақ көптеген адамдар бұған мән бермейді. मुकम्मल होने की Өздерінің дүниелік істері және अल्लाह ताला бизнестеріне алданып жұма намаздарын жоғалтады. खुशखबरी Аллах тағала айтады: оның құзырындағы нәрсе барлық дүние мен байлықтан қайырлы. Аллах ризық берушілердің ең жақсысы. रमज़ान के Яғни бұл өзіңнің назарыңды जुमे पर аударатындай маңыздылыққа ие. हम तमाम जुमों का सवाब ले लेंगे। बस बहुत फिक्र के साथ हमें अपने जुमों की हिफाजत करनी चाहिए। Әсіресе заман имамын қабылдаған бізге маңызды. Хазіреті уәделенген Масихтің алейхиссалам бірінші халифа радиаллаху анху заман имамын қабылдағандар ғана шынайы иман келтіргендер болып табылады деген. Яғни біздің сеніміміз Аллах тағаланың ілімі және бұйрығымен жүруді міндеттейді. बहुत से इस बात की तरफ Біз рухани әлсіздікке бой алдырмауымыз керек. Керісінше Аллах тағаланың разылығын алу басты мақсатымыз болуы керек. में अपने जुमे ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है Бірақ арамызда көптеген адамдар Хазіреті уәделенген Масихті алейхиссалам не үшін қабылдағандарын ұмытып кеткен. और दौलतों Ал оның келудегі мақсаты біздің Аллах тағаламен байланысымызды жақсарту. जो तुम्हें Оның келудегі себебі Аллах тағаланың разылығын алып, махаббатына лайық болу. बस ये बहुत Аллах тағаланың разылығын барлығынан артық тұру. काबिल तवज्जो अमर है। और ख़ास तौर पर हम जो इस ज़माने के इमाम को मानते हैं, Біздің дүниелік қалауымыз, арманымыз орындалған кезде ғана Аллахқа шүкір етіп, намаз оқуымыз дұрыс емес. Олай болмау керек. जिन्होंने ज़माने Хазіреті уәделенген Масих алейхиссалам бір жазбасында: एक Ақиқатын айтайын, уәделенген Масихтың келу мақсатын түсініп, के मुताबिक байланыс орнатқаннан кейін өзімізге керек нәрсені таптық деп тәкаппарлық танытпаңыздар. चलने की कोशिश करें। Расымен де сіздер мені қабылдамай, керісінше масқаралап, Құдайдың ашуын шақырғандарға қарағанда бақытқа жақынсыздар. बल्कि Өз имандарыңызды жақсылықта қару етіп, Құдайдың қаһарынан қорғануларыңда шындық.
को हासिल करना шындықтың тағы бір сыры, сіздер қазіргі уақыттағы Аллах тағаланың мәңгілік өмірге деп жаратқан бастау бұлағына жақынсыздар. Бұл керемет судан ішіп көру ғана қалды. Сондықтан Аллахтың берген нығметін жіберіп алмай, оның мейіріміне бөленіп, шөлдеріңізді қандырыңыздар. खुदा ताला से ताल्लुक में मजबूत करने Өйткені के लिए оның қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Бұл Аллах тағаланың мүмкіндік सब беруі. तरजीहात से ज्यादा और बड़ी तरजीह अल्लाह ताला की रजा का हसूल Маған бұл судан ішкен адамның और उसका өлмейтіні, प्यार हासिल करना өйткені бұл өмір сыйлайтыны және жойылып кетуімен шайтанның азғыруынан сақтайтыны аян. यानी नमाज उस वक्त पढ़ें Бұл бұлақ қалай шөлді қандырады? जब हमारी Өздеріңе жүктелген міндеттерді орындаңыздар. ना हो रही हों और हम Олардың біреуі Құдайға қатысты, ал екіншісі оның жаратылыстарына. हमें यही ना पता हो कि अल्लाह ताला की रजा और उसे हासिल करने की Яғни уәделенген Мәсихтің алейхиссалам айтып отырғаны, और हम अपनी өз істеріңізді Аллах тағаланың іліміне сай жасаңыздар дейді. Уәделенген Мәсихқа алейхиссалам иман келтіргеннен кейін құлшылық деңгейлеріңізді көтеріп, адамдар алдындағы міндеттеріңізді де жақсартыңыздар. कि ये एक Ол болмаса Аллахтың берекесінен махрұм қаламыз. पैदा करती है Егер бұл бұлақтан су ішем десеңіздер, өз жағдайларыңызды өзгертулеріңіз керек. तुम लोग जिन्होंने मेरे साथ ताल्लुक पैदा किया है इस बात पर हरगिज हरगिज मगरूर ना हो जाओ कि जो कुछ तुमने पाना था पा चुके हो Хазіреті уәделенген Масихтың तुम मुनकिरों алейхиссалам бірінші халифі радиаллаху анху уәделенген Масихтың алейхиссалам бұл керемет суды ішу ғана қалды деген сөзін жеткізген. और तौहीन से खुदा को नाराज किया जो मुनकरीन है फरमाते हैं कि और ये भी सच है कि तुमने हुस्न ज़न से Хазіреті уәделенген Масихтың алейхиссалам бірінші халифі бұл сөзді мүмкін маған қарата айтылғандай деген екен. फरमाया कि सच्ची बात यही है Барлығымыз уәделенген Масихтың алейхиссалам бірінші халифінің дәрежесін, оның уәделенген Масихты алейхиссалам қаншалықты сыйлағанын жақсы білеміз. पैदा किया Егер ол адам соншалықты уайымдап жүрсе, біздің уайымдау деңгейіміз қандай болу керек? ताला के फजल व करम से तौफीक चाहो कि वो तुम्हें सैराब करे पानी पिलाए और इतना पिलाए कि सैराब हो जाओ क्योंकि खुदा ताला Сол के бұлақтан су ішіп, өзіміз уәде еткен баятты орындауымыз керек. यकीन जानता हूँ Яғни Аллах тағала разылығын алу үшін ең алдымен өз міндеттерімізді толық орындауымыз қажет. और हलाकत से बचाता है और शैतान के हमलों से महफूज करता है इस चश्मे से सैराब होने का क्या तरीक है यही कि Құлшылықты орындауда алдыңа белгілі бір мақсат қою керек. जो खुदा ताला ने जो दो हक तुम Құран кәрімде мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым дейді. इनमें से एक खुदा का Бұл жерде Аллах тағала біздің өміріміздің негізгі мақсатын түсіндіріп тұр. बस हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अपने अमल खुदा ताला की तालीम के मुताबिक करें और मुझे मानने के बाद Ол егер Рамазан айының соңғы жұмасын оқысаңдар, өз міндеттерінен құтыласыңдар деген жоқ. पालन करें Және бұл сіздер өз ғибадаттарыңызды тиісті дәрежеде орындадыңыздар деген сөз емес. तो फिर Керісінше, сіздер бұны тал бесіктен жер бесікке дейін жасауларыңыз керек. को इस तरह Сол үшін жұманың бірінде ғана келе сап міндетімнен құтылдым деп ойламаңыздар. चश्मे से पानी पीने के लिए अपनी तरजीहात हमें बदलनी होंगी हज़रत मसीह अव्वल ने एक मौके पर फरमाया Әрі осы арқылы Аллахқа бір пайда әкелдім деген ойдан да аулақ болыңыздар. कि इस चश्मे Аллах тағала сіздердің жұма намаздарыңыз бен зікірлеріңізге де мұқтаж емес. Керісінше Аллах тағала жұма намазға келгенде хутба тыңдап, оны зікір етіп еске алыңдар дейді. वो हम सब परवाह है क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत
इज्जत का मुकाम दिया हुआ Сол жұма күні белгілі бір уақыт бар. Сол уақытта Аллахтың है। құлы сұраған барлық харам болмаған дұғаларын қабыл етеді. हमें किस हद तक Және бұл барлық жұма күні शिद्दत болады. से इसकी फिक्र होनी चाहिए कि किस तरह हम Бір жерде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам और हम біздің назарымызды жұма намазына бұрып, हक अदा करने वाले बने। Аллахқа және қиямет күніне сенетін әрбір адам өзіне жұма намазын парыз अदा етсін. करने के लिए Тек жолаушы, अल्लाह की रज़ा ауру, हासिल करना जरूरी है। әйелдер, балалар және құлдар ғана कि हमने құлдардан басқа. अल्लाह की इबादत के हक अदा Өйткені олардың өз еркінде, еркі өзінде емес деген. मकसद ही इबादत मुकर्रर फरमाया है। जैसा कि फरमाता है कि वमा Кейін ол саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім пайдасыз іспен немесе саудамен айналысып, жұма намазына мән бермесе, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। Аллах оған назарын да салмайды деді. यहाँ हमारे मकसद Барлық мақтау Аллахқа. Ол тұрақты әрі мәңгілік. Аллах тағала сіздердің нәрселеріңізге мұқтаж емес. Керісінше, ол сіздерге береке беруші, әрі оның берекесі мүмин адамның шүкір етуінде жатыр дейді. जो तुमने अपनी होश में आने से लेकर इस दुनिया से रुखसत होने तक अदा करना है। बस साल के Ары қарай Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам बल्कि हज жұма күні сауапты істер тек қана еселенеді деген. और फिर जुमों की अदायगी पर तवज्जो दिलाकर Аллахтың бұйрығын орындаудан артық қандай сауапты іс бар? Яғни мүмин адам Аллах разылығы үшін оның бұйрықтарын орындап, жұма намазын оқыса, сауапқа кенеледі. और Енді Аллах тағаланың осы нәрселерді орындап, оның разылығын табамын деген адамды қандай сауаптарға кенелтетінін ойлаңыздар. या अल्लाह ताला को हमारी नमाजों और हमारे जुमों की हमारे जिक्र इलाही की ज़रूरत थी, बल्कि फरमाया कि जब तुम जुमों पर आते हो नमाज पढ़ते हो Ондай адамда дүниеге деген махаббат болмайды. Бірақ кімде-кім жұма намазын себепсіз босатса, ондай адамдар жайлы Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ऐसे वक्त में एक ऐसी घड़ी आती кімде-кім жұма намазын қатарынан 3 рет себепсіз босатса, 200-лер қатарынан болады деген. Кейін ол саллаллаху алейхи уассалам, है। अल्लाह ताला से кімде-кім немқұрайлықпен жұма намазын 3 рет қалдырса, Аллах оның жүрегіне мөр басады деген. अगर उस इंसान को वो घड़ी मुयस्सर कर दे तो वो दुआ कबूल कर लेता है। अब ये घड़ी Сондықтан бұл өте қауіпті. ये वक्त Егер де Аллах тағала біреудің жүрегіне мөр басса, के लिए नहीं, оның береке тауып, сауапқа бөлену мүмкіндігі азаяды. फिर एक मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Жұма намазын оқымау 200-лікке алып келетін болған соң, оған қатты көңіл бөлуіміз керек. जो अल्लाह Тағы бір жерде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, जुमे के दिन жұма намазына жиналып тұрыңыздар. किया गया है, Кім жұманы жіберіп алса, ол жәннатты жіберіп алғаны болады. Ол көптеген жақсы амалдармен жәннатқа кіруі мүмкін. Бірақ жұма намазын жіберіп алу себебінен жәннатты да жіберіп алады деген. फिर फरमाया कि जिसने लहव लाभ और तजारत की वजह से जुमे से लापरवाही बरती Жұма намазына қатысты көптеген хадистер және Аллах тағаланың ескертпелері бар. Сендер тек қана Рамазан айының соңғы жұмасын оқысаңдар, сауапқа кенелесіңдер деп еш жерде айтылмаған. Керісінше, Аллах тағала кімде-кім саудасын немесе ойын-сауықты сылтау қылып жұма намазына мән бермейтін болса, ол да оған мән бермейді дейді. अल्लाह ताला का नवाजना Бұл тек жұма намазына қатысты емес. Керісінше, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мүмин адамның белгісі, ол әрбір құлшылығына мұқият. Әрбір оқылған намаздан кейін келесі намазды асыға күтеді. Және әрбір жұма намазынан кейін келесі жұманы күтеді. Әрі келесі Рамазанды сағынады. Және ол дүние ісі үшін намазын қаза етпейді дейді. बस जब एक मोमिन अल्लाह ताला की रज़ा
के हसूल के लिए उसके हुक्मों पर अमल करे, जिनमें से एक हुक्म яғни біз के लिए өз आला भी है। ғибадат құлшылықтарымыз बाज़ туралы बातों की तवज्जो भी की। ойлап тура और жолды एक बहुत бірінші बड़ी नेकी кезекке қоюымыз керек. और फिर біз इस аллах कदर सवाब тағаламен अल्लाह ताला एक жүздесуге मोमिन को दे лайықты रहा हो, болуымыз тиіс. उस मोमिन को бұл нәрсені құр जो сөзбен नेकियां айту और इबादतें жеткіліксіз. Ол और үшін जो Аллахтың मशगूलियत қандай биік सिर्फ और дәрежеде सिर्फ екенін түсіну керек. इसलिए कर रहा होगा कि मैंने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। कोई दुनियावी ख्वाहिश तरजीह नहीं होगी और बिला वजह осыған तमाशा होने के байланысты बारे में ойланатын болсақ, біздің हज़रत амалымыз सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का мүлдем қарама-қайшы екенін ये көреміз. біз өзіміздің жеке तालीम इरशाद шаруамызға है қатысты ғана कि құлшылық जिस етеміз. किसी ने बिला वजह जुमा छोड़ा Аллах тағаланың қандай биік वो дәрежеде екенін अमाल नामे түсінгіміз में मुनाफिक लिखा जाएगा। келсе, амалдарымыз फिर फरमाया ұдайы जो болу सुस्ती керек. करते हुए Сол кезде жүректеріміз 3 тек जुमे लगातार жұма छोड़े, намазын ғана емес, अल्लाह 5 ताला उसके दिल уақыт को намазды да मोहर लगा асыға देता है। күтетін болады. बस बड़े खौफ का मुकाम है, क्योंकि जब मोहर लग जाए तो फिर नेकियों की तौफीक भी कम होती चली जाती है और बेदिली से फिर नमाजों पर आना Алайда жоғарыда айтып өткенімдей, біз бұл биік дәреженің फाक पैदा करता चला ақиқаттығын जाता है। білмейміз. Біз көбінесе बस уақытша बड़े खौफ का өзімізге मुकाम है тезірек қажетті нәрселерге और көңіл बहुत तवज्जो की бөлеміз де, जरूरत है। ұлық нәрселерді एक ысырып, मौके पर आपने күнделікті फरमाया және жұма намаздарын қаза कि जुमा қыламыз. पढ़ने आया करो। एक शख्स जुमे से पीछे रहते रहते जन्नत से पीछे रह जाता है, हालांकि वो जन्नत का अहल होता है। बहुत सारी नेकियां करता है वो जो उसको जन्नत में ले जा सकती हैं, लेकिन पीछे रहता रहता जन्नत से पीछे रह जाता है। Дүние істеріміз үшін Аллах тағала бізді кешіреді деп बेशुमार сенімді मौके түрде पर айтамыз. हाँ Адам हज़रत баласы सल्लल्लाहु अलैहि қандай वसल्लम ने जुमे की айырмашылық मशरूइयत की бар? तलकीन Біз फरमाई, ең алдымен шаруаларымызды बल्कि істеп बिला алсақ वजह деп नाशामिल ойлайды. होने वालों को इंजार भी फरमाया। कहीं एक मौके पर भी ये नहीं फरमाया आपने कि रमजान का आखिरी जुमा पढ़ो, Сатушы қазір кетіп қалсам, алушылар इसलिए келіп तुम қап, बख्शे जाओगे। ақшадан айырылып қаламын ғой. Кейін олар келе ये ме, हम келмей ме деп ойлайды. देखते हैं। Жұмысшы өзінің бастығының көңіл कभी күйінің आपने жақсы इरशाद में екенін देखा көрсе, намазға कि आपने немесе ये жұма फरमाया है намазға сұрануға कि қорқады. तिजारत Ол और ашуланып, तलाब жұмыстан шығарып दुनियावी жібере ме मशागत деп की वजह ойлайды. से जुमा छोड़ने वाले Егер से адамның ойы जो дәл जुनून осындай है болса, дүниеге कि деген махаббаты वो भी бірінші अदायगी орында में да, लापरवाही Аллахқа деген махаббаты करने वालों келесі से орында болғаны. अल्लाह ताला भी लापरवाही का सलूक करता है। और सिर्फ जुम्मों तक ही पर इक्तिफा नहीं है, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मोमिन की Егер өз дүние ісіміз үшін इबादतों Аллах का हक अदा тағаланы करने және वाला оның бұйрықтарын ұмытсақ, Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам अपनी айтқандай, निशानी ये बताई है ондай немқұрайлы адамдарға इबादतों का हक अदा Аллах करने वाला назарын да салмайды उसे деген. बताया है जो एक नमाज से दूसरी नमाज की फिक्र में रहता है और उसके इंतजार में रहता है, और एक जुमे से दूसरे जुमे की फिक्र में रहता है Сондай-ақ इंतजार ондай करता адамдар jannattан да है, और एक қағылады. रमज़ान से दूसरे रमज़ान की Сондықтан फिक्र में мүмин रहता адам है और өз इंतजार करता ісінен береке табу үшін Аллахтың है। आगे мейірімділігі арқылы талпыну керек. दुनियावी Егер ख्वाहिशात барлық береке और कामों के लिए Аллахтан अपने болса, कर्मों бірінші और अमालों кезекте को ज़ाया Аллах करता тағаланың бұйрықтарын है। орындағанымыз बस дұрыс болады. अपनी इबादतों Бізге की осы негізгі हमें мақсатты फिक्र करने की түсіну ज़रूरत керек. है। Егер біз अपनी осыны तरजीहात түсінсек, को мешіттеріміз सही жұма रास्ते पर намазында да, 5 लगाने की уақыт ज़रूरत है। намаздарда да әрқашан толы अल्लाह болып, ताला को हासिल करने के құлшылық लिए орындары біз एक үшін аз कोशिश की болып ज़रूरत है, тұрады. और अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए इस मुकाम का इदराक ज़रूरी है। सिर्फ मुंह से कह देने से ये हासिल नहीं हो जाता। लेकिन हम गौर करें Уәделенген देखेंगे Масихтың алейхиссалам келудегі कि अल्लाह мақсаты ताला да के असल осы еді. मुकाम Ол और उसकी कदर कीमत адамдарды का हमारे Құдайға шынайы түрде жақындатып, құлшылықтарын अमल जो шыңдап, हैं біздің Аллахпен байланысымызды उसे ही нығайтуға पहचान келді. कहते हैं। हमारी Баяттың да अमली негізгі हालतें ऐसी नहीं мақсаты कि осы. हम कह सकें हमें बड़ी पहचान है, बल्कि हमारी दुआएं भी हमारी ज़ाती अगराज के लिए होती हैं और खुदा ताला को पाने के लिए हों
तो फिर इनमें एक मुस्तकिल मिजाजी हो। हमारे दिल सिर्फ जुमों के लिए नहीं, Біздің барлық жұма बल्कि 5 намаздарымыз, नमाजों के लिए भी ораза мен मस्जिद में мейрамдарымыз बैठ के। тек қана Аллахқа жақындап, оның ризалығын алу लेकिन жолында जैसा ғана कि मैंने болу कहा, керек. हमें हकीकत में Аллах Тағала бізге उसका इदराक Рамазан नहीं है। айын беруінің себебі हम आर्जी और бұл फौरी айда ज़रूरत को өзімізді толық құлшылыққа арнап, ज़्यादा өз अहमियत देते हैं имандарымызды और көтеру еді. मुस्तकिल और बड़ी को Және бұл ай हमेशा रहने біткеннен वाली кейін ज़रूरत को әлсіремей, келесі सानी हैसियत Рамазанда देते हैं। рухани дамуымыз жалғасу नमाजों керек. और जुमों को हम छोड़ देते हैं और अपने आर्जी दुनियावी मुफादात के लिए कह देते हैं कि अल्लाह ताला से तो माफ़ी मांग लेंगे बाद में, तो अल्लाह ताला तो बख्श देगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये दुनियावी काम तो कर लो। ये गाहक हाथ से ना निकल जाए कहीं, ये कारोबारी शख्स कहता है, फिर पता नहीं ऐसा गाहक दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अपने काम के लिए किसी अफसर के पास गए हैं, अगर उस अफसर को इस वक्त खुश ना किया, Хазіреті уәделенген Масих जबकि алейхиссалам उसका да, егер मूड अच्छा біздің है, бүгінгі күніміз кешегі उसको ये күннен कह दिया жақсы कि वो болмаса, मेरा नमाज का वक्त біз हो गया, шынайы जुमे का वक्त мүмин हो गया, болып қала алмаймыз дейді. मैं नमाज Сондықтан पढ़ने біз जा रहा бүгін हूँ, жұма जुमा पढ़ने намазын जा रहा оқып हूँ, қана қоймай, Аллах Тағалаға деген कि कहीं वो अफसर नाराज ғибадатымызды ना हो जाए। нықтауға келдік. Біз और болашақта महज फायदे से मारूम Аллахқа ना हो деген जाए। байланысымызды иншаллах अगर ये ख्याल одан आता әрі है дамиды деп уәде беруге жиналдық. तो तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया की तरजीह अल्लाह ताला के की रज़ा को हासिल करने की तरजीह पर फ़ौक़ियत हासिल कर रही है। और इसी तरह की बहुत सारी Бұл ख्वाहिशात हैं। уәделер мен дұғалар Аллах अगर Тағалаға अल्लाह ताला के मुकाबले жақындаған पर फिर кезде ғана орындалады. इंसानी हैसियत Егер біз осы нәрсені түсініп, Аллах रखने Тағаланың के बजाय хақтығына көз жеткізіп, оның मुकब्बल құдіретінің तरजीह बन шексіз जाती है, екеніне сеніп, अल्लाह ताला की әрі पीछे біздің चले барлық जाते हैं और жетістіктеріміздің दुनियावी бастауы ख्वाहिशात को पूरा जाते Аллахтан екенін білсек қана бұл уәделерді түсінеміз. हैं। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि जब हम अल्लाह ताला को भुला दें और उसके हुक्मों Бірақ को біз сауда мен сауық сайранды दुनियावी Аллахтан ख्वाहिशात के पीछे жоғары कर दें, қойсақ, гауһар फिर जैसा тастың कि құнын білмейтін баладан हज़रत айырмашылығымыз सल्लल्लाहु болмай अलैहि қалады. वसल्लम ने फरमाया Балалардың қолына कि अल्लाह ताला гауһар तो тас тисе, ऐसे олар оны नाकामों से भी ойыншықтың мәрмәр шынысы उसका деп परवरिश ойлайды. कर देगा। Балалар और қолындағы बावजूद заттың қымбат гауһар जन्नत тас का екенін अहल होने білмей, के оны इस्लाम кім पढ़ने көп की वजह жинайды से деп ойнайды. ऐसा इंसान जन्नत से महरूम हो जाएगा। बस एक मोमिन का काम है कि ये बात हमेशा पेश नज़र रखे कि मेरे कारोबार Уәделенген और मेरे Масихтың काम алейхиссалам екінші халифа бір अल्लाह ताला жағдай की туралы फजल से айтады. बबरकत हो सकते हैं और जब अल्लाह Бірде ताला के फजल से қажылыққа ही баратын बरकत है уақытта мен तो Бомбейге फिर मैं келетін पहले кемені күттім. अल्लाह ताला के हक अदा करने Ол की кезде कोशिश क्यों қажылыққа ना тек करूं। теңіз арқылы баруға болатын बस еді. इस असूल को हर एक को समझने की Маған जरूरत бір है। адам келіп былай अगर дейді: हम ये समझ लेंगे бірнеше күн бұрын तो हमारी бір मस्जिदें зергер रमज़ान के 105 अलावा шақты भी ірілі-ұсақ 5 नमाजों гауһар पर тастарын की आबाद жоғалтып алды. रहेंगी और Ол जुमों पर भी зергер полицияға बढ़ी арыз रहेंगी, жазады. Бұл बल्कि छोटी хабар पड़ जाएंगी। гауһар тасты жақсылап іздеу और यही мақсатында हज़रत मसीह барлық अलैहिस्सलाम की полиция бөлімшелеріне таратылады. रिज़्क़ का मकसद है Ал бірнеше күннен кейін бір адам कि आप гауһар बंदे को खुदा тастарымен के полиция करीब бөлімшесіне करने के लिए келеді. मबूस हुए थे। Ол былай дейді: और यही हमारी बैत का मकसद है कि हम अपने आप को खुदा ताला के करीब करें, उससे ताल्लुक़ जोड़ें और इसके सही अब्द बन जाएं। हमारी Мен балалардың नमाज़ें, ойнап жатқанын көріп, हमारे जुमे, олардың біреуін бұл हमारे не деп रोज़े, сұрағанында, бұл हमारी домалақ ईदें шыныларды भी खुदा ताला को қағазға ढूंढ оралып पाने жатқан жерінен тауып और उसे алдық हासिल деді. करने के लिए हों। Бұл жай हर ғана साल домалақ шынылар деп ойлап, रमज़ान के रोज़े भी балалармен бірге ойнап кеткен. अल्लाह ताला ने इसलिए मुकर्रर फरमाए हैं Ол баладан қалғаны एक қайда महीने में деп खास तवज्जो сұрағанда, से қалғанын इल्म басқа या балаларға नेकी таратып और жібердім इबादत депті. के मयार Бұл ऊंचे करें тастың құндылығына қарап और फिर тұрған жоқ. उन पर कायम रहे Алайда балалар ғой, और फिर अगले балалар да रमज़ान оның में құндылығын түсініп тұрған жоқ.
उससे अगले कदम Мүмкін бұл баланың әкесі гауһар тастарды ये тауып, नहीं कि वापस бұл दोबारा वही қаладан қашып кеткенде шығар. Ол оны сатуы ये ना мүмкін, हो бірақ कि балалардың दान के көзінде बाद ол жай ғана फिर домалақ पहले की шынылар हालत болып қалғандықтан पहले वाली басқа हालत लौट आई। балалармен бөлісті. Егер ол हज़रत кәмпит मसीह тапқанда अलैहिस्सलाम бұл ने домалақ шыныларды यही таратқандай हमें बताया таратпас еді. कि Өйткені оның कि көзінде अगर हमारा आज кәмпиттің құны हमारा бағалырақ. गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं तो हम हकीकी मोमिन नहीं। बस जुमे को विदा कहने के लिए हम आज जमा नहीं हुए, बल्कि अपनी नेकियों में अभी अपनी Хазіреті इबादतों में уәделенген Масихтың अपनी екінші अल्लाह ताला से халифі नाराज़ радиаллаху मोहब्बत में анху тағы бір बढ़े हुए уақиғаны कदम айтып को берді. मजबूत करने और इसके लिए दुआ करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और ये अहद हमें आज करना चाहिए कि हमने अब आइंदा खुदा ताला से अपने ताल्लुक़ में बढ़ना है इंशाअल्लाह। और Bir ये адам अहद орманда और दुआ келе तभी हो жатып, सकती है азық-түлігі таусылып जब अल्लाह ашыға ताला के бастайды. कुर्ब की अहमियत Оның का भी аман एहसास हो। қалуға еш үміті жоқ еді. अगर इस चीज़ की कदर का इल्म हो, Ол жолдан अगर अल्लाह ताला को қатты हकीकत में सब тауып ताक़तों का алғанда मालिक оның ішінде тамақ немесе सब астық चश्मा бар деген қызығушылығы और болды. सब कामों के Алайда оның ішінде маржандарды көрген кезде बेहतरीन अंजाम оны तक менсінбей лақтырып पहुंचाने жіберді. का Сол кезде जरिया ол होता үшін है। аз ғана тамақ пен астық маржаннан да қымбат болып көрінді. अगर खेल कूद और दुनियावी तजारतों की कदर अल्लाह ताला की कदर से ज़्यादा है तो उन बच्चों वाला हाल है जो हीरों की कदर नहीं करते, और अगर उन्हें कहीं हीरे मिल जाएं तो उसे शीशे की गोलियां समझते हैं। और बच्चों की जो बंटों की खेल होती है, एक दूसरे पे बंटे पे बंटा मारते हैं, गोली मारते हैं हाथ से। Адам баласы जिसके ऊपर өзіне ज़्यादा керек हाजिर заттарды өз білімі мен қажеттіліктері इन арқылы हीरों से भी वो қабылдайды. खेलना शुरू कर दें। Яғни кейбір адамдар खलीफा өз मसीह सानी қажеттіліктеріне қарап रज़ियल्लाहु ұсақ अन्हु ने түйекті іздейді де एक वाक़या बयान ұлы किया нәрседен бас тартады. फरमाते हैं कि गालिबन हज के सफ़र में जबकि मैं बम्बई में जहाज़ के इंतज़ार में था, उस ज़माने में समुद्री सफ़र हुआ करते थे, समुद्री जहाज़ों पे सफ़र किया जाता था। आप फरमाते हैं कि एक दोस्त ने वहाँ उस वक्त मुझे जिक्र किया कि चंद रोज़ हुए कोई जौहरी बाज़ार में से जा रहा था कि उसके हीरे गिर पड़े। गालिबन 105 Сондай हीरे थे істерге біз Аллахпен байланыс кезінде дүние заттарын сұраған кезде куә боламыз. उसने पुलिस के मरकज़ी Көптеген दफ्तर में адамдар осылай жасайды. इत्तला दे दी। Олар Аллах Тағаладан आगे ұсақ तमाम түйекті थानों сұрап, को पुलिस स्टेशन бағалы बता दे दी құндылыққа мән कि бермейді. इस पर नज़र भी रखी जाए और तलाश किया जाए। तो कुछ दिनों के बाद एक शख्स ने हीरे लेकर आया पुलिस स्टेशन में और कहा कि मैंने बाल बच्चों को इनसे खेलते देखा है। तो एक बच्चे से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो ये गोलियां जो थीं वो समझा गोलियां शीशे की बंटे हैं, कागज़ में लिपटी हुई पाई थी। बहुत बहरहाल उसने Дұғаға мән беруге байланысты Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху былай дейді. लगा जैसे Адамдар менен дұға उससे туралы पूछा कि сұрайды. बाकी गोलियां कहाँ हैं, तो उसने कहा Бұл сұраққа жауап मोहल्ले бермес वालों में бұрын बाकी बच्चों में мен मैंने мына तकसीम нәрсені कर दी। айтқым келеді. हालांकि Адамдар वो біз कई дұға लाख के हीरे жасаймыз, थे। алайда дұғамыз қабыл болмайды मगर उस дейді. बच्चे को Сол кезде мен адамдарға उसकी क्या कदर हो Құран सकती है? аяттарымен жауап беремін. वो शीशे की गोलियों की तरह उनसे खेलने लगा। Ол аятты мен Рамазанның ең अगर उसके алғашқы बाप жұмасында को оқығанмын. मुस्लिमों ने आगे लिखा अगर उसके बाप को Ол वो аят मारते мынандай еді. तो शायद वो छुपाता फिरता उनको, शायद शहर छोड़कर भी चला जाता और किसी दूसरे शहर में जाकर वो फरोख्त कर देता। मगर बच्चे की नज़र में उसकी कोई कदर नहीं थी। वो उसे शीशे की गोलियां समझता था और दूसरे बच्चों में तकसीम करता फिरता था। अगर उसे मिठाई की गोलियां मिल जाती तो वो इस खुशी से उनको तकसीम न करता जिस तरह उसने ये तकसीम की। Егер құлдарым мен туралы сұраса, сенен өте жақынмын де.
Қашан менен тілесе, तो दूसरे тілеушінің बच्चे тілегін қабыл етемін де. ये हीरे Ендеше मांगते олар होंगे да әміріме तो कहता होगा бойұсынсын कि मेरे және पास маған उंगलियां сенсін. 105 हैं, Әрине тура жол मैंने табушылар үшін. इन सबको क्या करना है, तो कुछ तुम भी ले लो और बांट देता होगा। लेकिन अगर उसे मीठी गोलियां मिलती तो कभी दूसरों को इस तरह न देता और कहता कि मैं खुद खाऊंगा। तो उसके नज़दीक मिठाई की गोलियों की ज़्यादा कीमत थी और ज़्यादा काम की चीज़ थी वो, और शीशे की गोलियां कि उसके नज़दीक इसका इतनी अहमियत और कदर Хазіреті नहीं थी। уәделенген реформатор радиаллаху анху इसी бұл तरह एक аятты और कहानी түсіндіре отырып आपने былай बयान дейді. फरमाई कि कोई Тілеуші शख्स бұл जंगल жерде में жай जा रहा ғана था, тілеуші емес. उसको Ол खाना күндіз बिल्कुल ораза खत्म हो गया, ұстайды, парыз намаздарды अब तक कि орындайды, भूख से үнемі दगाते Аллахты हैं। еске алады, өз जिंदगी की कोई намаздары सूरत мен नजर नहीं आती थी। жұма намаздарын мұқият फिर रास्ते में қадағалайды एक थैली पड़ी және मिली, түнде Аллах тағаладан उसने шынайы बड़े түрде शौक से сұрайды. ये समझकर उठा लिया कि शायद Күдіксіз इसमें бұл жерде кез келген बुने адам हुए болуы दाने हों мүмкін. या कोई खाने की Алайда चीज। бұл жерде тек Рамазан айы बेताब ескертіп होकर тұр. उस पर झपटा और चाकू से उसे खोला तो मालूम हुआ कि वो मोती हैं। उसने नहायत हिकारत से फेंक दिए उन्हें। उस वक्त उसके नज़दीक मुट्ठी भर दाने या रोटी का टुकड़ा ज़्यादा कीमती था बनिस्बत इन मोतियों के। तो चीज़ की कदर उसकी ज़रूरत और इल्म के मुताबिक होती है। बस बाज़ लोग अपने ख्याल और ज़रूरत के मुताबिक Бұл жерде тек Аллах разылығы үшін ғана छोटी құлшылық चीज़ों को तलाश ететіндер में туралы айтылған. निकलते हैं Олар тек और नहायत Рамазан आम айында बातों құлшылықпен और шектелмей, चीज़ों को жыл नज़रअंदाज бойы करते हैं। құлшылықтарын үзбейді. ये चीज़ Олар дүниелік दुनियावी ख्वाहिशात को қажеттіліктер पूरा сұрамайды, होने और अल्लाह керісінше ताला से Аллахтың өздеріне разы ताल्लुक़ के болуларын मुकाबले में сұрайды. हमें नजर आती है। दुनिया के बहुत से लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं और अपनी दुआओं के मांगने की तरजीहात में भी जो अक्सर लोगों की ये बात नजर आती है। और इंसान सही इदराक न होने या अदम इल्म की वजह से Аллах тағала अहम चीज़ों олар को туралы, पीछे олар कर өз қалауларын ұмытқандар और және कम अहमियत वाली चीज़ों олардың को इंसान қалауы अपने тек लिए Аллах тағалаға और жақындау अहम дейді. समझता है। दुआएं मांगने की तरजीह के बारे में Шын भी мәнінде мен олардың дұғаларын मुसलमानों में естимін. इस हवाले Бұл से дұға बहुत सुंदर जुमला тілеушінің बयान फरमाया है। құпиясын Хазіреті दुआ уәделенген के Масих बारे में मुझसे алейхиссалам ашып берді. उससे बयान करने से पहले उनका नुक्ता मैं भी बयान कर दूं कि मुझसे भी लोग पूछते हैं दुआ के बारे में कि हम दुआ करते हैं और बड़ी तड़प से दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। मैं बहरहाल उन्हें जवाब देता रहता हूँ और उस आयत के मुताबिक देता हूँ जिसकी वजाहत मैंने अपने रमज़ान के पहले खुतबे में भी की थी। Сондықтан Аллах тағаланың құлдарым जहाँ अल्लाह сенен ताला мен फरमाता туралы है сұрағанда деген कि मैं аяттың अपने बंदों के мағынасы करीब हूँ олар тек और қана उनकी सब Аллахты दुआएं सुनता हूँ। тағаланы аңсайды. अल्लाह ताला फरमाता है कि उजीबो दावत दाए इज़ा दाआने फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। तो हज़रत मुस्लिम मऊद ने भी ये आयत के Олар हवाले не से тамақ, इसकी वजाहत не फरमाई है жұмыс, не дүниелік कि ләззаттарды यहाँ да сұрамайды. Олар दावत тек दाए Аллах में тағаламен हर жүздесуді पुकारने ғана वाला मुराद қалайды. नहीं है बल्कि वो ख़ास पुकारने वाले हैं मुराद हैं जो दिन को अल्लाह ताला की खातिर रोज़े रखते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, अपनी नमाज़ों और जुमों की हिफाजत करते हैं और रात को इस्तराब के साथ अल्लाह ताला को पुकारते हैं। बेशक अद्दा के माने हर पुकारने वाले के भी हो Яғни सकते हैं, Аллах тағалаға लेकिन кім यहाँ क्योंकि менімен रमज़ान के हवाले жүздескісі से келсе, बात हो रही мен है сонымен इसलिए жүздесемін यहाँ उन дейді. लोगों से मुराद है Аллах тағала जो अपनी мен इबादतों нан, को жұмыс, байлық खास अल्लाह немесе ताला के неке लिए करते сұрағандармен жүздесемін деген हैं жоқ. और अल्लाह ताला के लिए Әдетте адамдар осындай खालिस нәрселерді करने сұрайды वाले да कोई अपनी बातों дұғамыз қабыл वहाँ болмады तक деп मौजूद नहीं шағымданады. बल्कि फिर इनकी बातें सारे साल पर मुहित हो जाती हैं। ये लोग दुनियावी ख्वाहिशात के लिए दुआ नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला को मांगने की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब कुछ भूल कर
सिर्फ मेरे कुर्ब के हसूल की दुआ करते हैं तो मैं उनकी Ондай दुआएं कबूल адамдар समझता हूं। осы дүниелік यही заттарды अद्दा की сұрау үшін ғана уақытша तारीफ дұға жасайды. जो उन्होंने बयान फरमाई, इसके मायने Олардың यही है ғибадат कि अल्लाह ताला құлшылықтары да फरमाता है कि үнемі मुझे हासिल емес, करने की कोशिश करो। уақытша ғана. अल्लाह ताला ने Олардың फरमाया құлшылығы мен дұғасы कि वाइदा өздерінің सआलक жетістіктері इबादी мен अन्नी, қалаулары орындалғанға дейін ғана жалғасады. Олардың осы күйлері यानी уақытша मेरे ғана. बारे में सवाल करते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे पाना चाहते हैं। रोटी का सवाल नहीं करते, नौकरी का सवाल नहीं करते, किसी और दुनियावी ख्वाहिश का सवाल नहीं करते। सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह से मिलना चाहते हैं। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हैं, उनको मैं ज़रूर मिलता हूँ। Кейбір адамдар ये नहीं маған फरमाया біз कि Аллах जो тағаладан नौकरी шынайы түрде या жалбарынып रोटी сұрасақ या та दौलत дұғамызды या रिश्ता қабыл मांगने से етпейді деп хат жазады. मांगे, मैं उसकी ज़रूर सुनता हूँ। Аллах тағала ешбір жерде барлық дұғаны және дүниелік қалауларды қабыл етемін деген жоқ. Керісінше ол, егер сендер өздеріңді өзгертіп Аллах разылығы үшін шынайы और дұға उन्होंने देखा भी यही жасасаңдар, किया है Аллах कि міндетті ये түрде चीज़ें сіздерді मांगने वाले भी जो естиді. होते हैं, Ол जब उन्होंने сендерге बड़े дос आपके दुआएं болады की, және बड़ी दुआएं үнемі सुनी, сіздермен бірге ये болады. चीज़ें मांगने वाले भी Ол сіздердің आर्जी барлық इबादत करने वाले қалауларыңызды होते हैं। қабыл етеді उस वक्त तक және वो तवज्जो देते हैं сіздердің अपनी इबादतों में, дұшпандарыңызға नमाजों में, қарсы दुआओं में, соғыс जब ашады. तक उनको एक काम की ज़रूरत होती है। उनके इस्तराब की हालत आर्जी होती है। बाद लोग लिखते हैं कि हमने इस तरह इस्तराब के साथ दुआएं की, अल्लाह ताला ने नहीं सुनी। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि मैं तमाम तुम्हारी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा और दुआएं सुनूंगा। हाँ, अगर पाक तब्दीलियां Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху अल्लाह ताला को पाने кейбір और मिलने сөздердің की мағынасын इस्तराब से жасырын दुआ करें сөйлемдегі तो अल्लाह мән ताला ने мәтіннен түсінуге फरमाया कि मैं болады. ज़रूर सुनूंगा। फिर Бұл тілеуші और अपने деген वली का сөзге қатысты. फिर दोस्त बनकर Бұл उसके жерде साथ ол में жай खड़ा हो ғана जाए, тілеуші емес, उसकी Құдайға ख्वाहिशात को тілеуші पूरा дегенді करो, білдіреді. उसके दुश्मन से Аллах लड़ो। тағала айтады, олар और Аллахқа मुसलमानों ұмтылған की кезде तरह ने फरमाया оларда шынайылық बात пен मज़ामीन махаббат сезімі толып тұрады. अल्फाज से Олар ज़ायद नहीं айқайлап сұрайды, बल्कि менің Құдайым қайда? इबादत में छुपे हुए होते Оларға, мен сұраушыдан हैं। यही теріс हालत यहाँ है। айналмаймын, мен оған यहाँ жауап अद्दा беремін के деп मानी айт. हर पुकारने वाला नहीं है, बल्कि खुदा ताला को पुकारने वाला है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरी तरफ दौड़ते हैं, उनके अंदर एक इज़्तिराब और इश्क पैदा होता है और वो चिल्लाते हैं कि मेरा खुदा कहाँ है, तो उनसे कहता हूँ Адамдар дүниелік मैं पुकारने нәрселерге वाले байланысты पुकार дұға жасайды. को रद्द नहीं करता, Алайда олардың तुम дұғалары ज़रूर उसकी दुआ सुनो। орындалмаған кезде олар दुनियावी қайғырады. बातों में लोग दुआ Мен करते айтып हैं, өткендей, мысалы адамдар жұмыс जब іздейді, कबूल नहीं होती तो оған अल्लाह арыз ताला жазады. फरमाते हैं, जैसे मैंने Бірақ ол жерге बयान одан किया, да мықтырақ адамдар барады. उसने नौकरी की तलाश Ол वाला है, адам сол उसमें жұмысқа बहुत सी қолы दरख्वास्त жетпеген кезде мен देने वाले шынайы होते हैं। дұға жасап едім, एक शख्स से менің दूसरे дұғам शख्स қабыл ज़्यादा लायक हो болмады. सकता है, Ол жұмысқа басқа उसे नौकरी адамды मिलेगी। алды деп यदि шағым कोई айта कहे कि मैंने бастайды. बहुत इस्तराब से दुआ की, तो हो सकता है कि दूसरे ने उससे भी ज़्यादा इस्तराब से दुआएं की हों Сондай жағдайлар дүниелік और इस वजह से нәрселерде उसे де नौकरी көп मिल गई। кездеседі. और इसी तरह दूसरे मामलात हैं दुनियावी, Дүниелік нәрселер өте көп जहाँ шектеулі. दुनियावी चीज़ें महदूद हैं और नौकरी अगर एक Мысалы, है, жұмыс दो है, चंद एक біреу ही होगी। немесе екеу इसी болуы तरह мүмкін. बाकी चीज़ें हैं Ал Аллах тағала वो шексіз. महदूद हैं दुनिया की, एक या दो या चंद हो सकती है, Егер сіз Құдайды ғана लेकिन खुदा ताला таңдасаңыз, оны तो табасыз. लामहदूद है, Алайда сіз оған उसकी шынайы तो कोई түрде हद नहीं है бағынып, оның कि अपन бұйрықтарын खुदा को орындаған кезде मांगे ғана खुदा табасыз. से, तो Сондықтан हर एक Аллах को मिल тағала सकता है, олар маған बशर्ते бағынышты कि болсын деген. इस्तराब भी हो और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल भी हो। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है Біз कि तुम Аллах भी मेरी тағаланың मानो। ұлылығын сезінуіміз керек. अल्लाह ताला की Біз бұл आला гауһар और тастың शान құндылығын түсініп, की कदर भी हो, оны мәрмәр шыны деп қабылдаудан हीरे की сақтануымыз керек. पहचान हो, Осындай शीशे के күйде बंडे न болған समझे। кезде Аллах тағаланы जब табуға ये हो болады және तो бүкіл अल्लाह ताला берекенің मिलता है барлығы оның और जिसको тағының अल्लाह ताला मिल астында. जाए उसके कदमों के नीचे दुनिया की हर नेमत आ जाती है। फिर बस बंदे का काम है Адамға कि अल्लाह артылған ताला की міндет हर बात ол माने। әрқашан Аллах тағалаға бойұсыну साल के керек. एक महीने कोई Ол жылына бір рет, соңғы बातों के लिए жұма काफी न समझे, және бір ай құлшылық रमजान के आखिरी жеткілікті जुमे деп कोई ойламасын. सिर्फ कबूलियत का जरिया न समझे। Сіздер тек қана
Аллах Тағалаға тәуекел етіп, оған серік कामिल қоспауларыңыз керек. तवक्कुल हम रखें, Осындай कभी अल्लाह жағдайда ताला ғана से сіздер тура жолда गद्दारी боласыздар. न करें, तो हम हकीकत में हदायत पाने वालों में शुमार होंगे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। जिनका Аллах दोस्त Тағала уәде और वली еткендей, अल्लाह ताला होता ол өзінің досы болғанның है और उनकी तमाम барлық ज़रूरियात тілегін पूरी орындайды. फरमाता है। ये भी अल्लाह ताला का वादा है। Яғни уәделенген बस जब Масихтың हम алейхиссалам जिन्होंने हज़रत қабылдаған मसीह біздерге अलैहिस्सलाम को माना है, өз құлшылықтарымызды हमारी ये जिम्मेदारी है, көбейту керек. हम जिन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को माना है, हमारी ये जिम्मेदारी है Біз कि осы हम अपनी इबादतों Рамазаннан, के मायार Рамазан айында ऊंचे жеткен करें, жеңгейден асып जिन मायारों кетуімізге तक इस тиіспіз. रमज़ान में पहुंचे हैं, या उस पहुंचने की Құлшылықтарымызды कोशिश की да है, көбейтіп, жұма намазын इससे नीचे अपने жібермеуіміз आप को न қажет. गिरने दें, अपनी नमाजों के मायारों को भी ऊंचा करते चले जाएं, Біз Аллах Тағаланың барлық अपने जुम्मों की бұйрықтарын हाज़िरी को भी орындауымыз कायम міндет. रखें, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने वाले हों और ख़ास उन लोगों में शामिल होने की कोशिश हमें हमेशा Біз тек जारी қана रखें, Аллахтың разылығын जो табуды अल्लाह ойлайтын ताला адамдардың से қатарында अल्लाह ताला болуымыз को тиіс. मांगने वाले हों। यानी इस दुआ की कोशिश हो, ये दुआ हम करते रहें हमेशा कि हमें अल्लाह ताला मिले, हमारी नमाजें, हमारी इबादतें Біздің құлшылық अल्लाह ताला ғибадаттарымыз Аллах का Тағалаға жақындатсын. निकाह हासिल करने वाली नमाजें और इबादतें, Аллах Тағала бізді осы अल्लाह ताला дәрежеге हमें жетуді нәсіп इन етсін. मायारों को हासिल करने की Әмин. तौफीक अता फरमाता रहे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.